A local beauty contestant, Mojabeng Senegal Ndebele, won the Inspirational Woman of the Year award in Africa. She says she attained this through balancing her health professional job with modeling. The award ceremony was held in South Africa. Mojabeng Senegal Ndebele indicated that there are many categories to compete in, and the best is the Inspirational Woman of the Year. She mentioned that some of the attributes they were looking for is leadership. Nka boikarabello bo boholo le mo se seng le se seng bophelo bohle ba ka ho emela Lesotho dinthong tse ngata hobane ke dumela hore flag ya rona e tlameha dile e fofela hodimo e leng yona ntwe ke etsang e leng yona achievement e re ifumaneng re le naha hore ebe the Inspirational Woman of the Year e tlile Lesotho e ne e le category e tlhodisano ya teng e leng hodimo ho feta tsohle di category di ne di feta 10 impanning eneng ile competitive ho feta tsohle inele na Inspirational Woman of the Year impa itlile ho kae Lesotho. Furthermore, Ndebele appealed to the youth to work hard so that they can achieve their dreams. She stated that her desire is to see all people who perform well appreciated, as this can motivate them. Batjha ba heso Basotho ba heso ba hopole hore le bona eng kapa eng ba e lakatsang e ka etsahala impa ntho hlokahalang keng mosebetsi hlokala hore o sebetse ka thata nthong efe kapa efeng o batlang ho ifumana o sebetse ka thata o mamelle hobane mamello e tswala katleho perseverance never give up hore na maemo ke afeng hopola hore ha fela kelello ya ha o ijwetsitse go tla fihla mo o tla fihla award ena nang ke lakatsa hore e ka ba sehopotso ho batjha bohle ba Lesotho hore eng kapa eng o ina hanneng eng kapa eng o batlang ho ifihlela o tlo ifihlela empa fela o hloka ho sebetsa ka thata. Ndebele explained that in July she will represent Lesotho in the Mrs. Universe Africa competition. Ntabaleng Motsuhi, LTV News, Maseru. More news after the break.